Muraho neza nshuti bavandimwe, twongeye kugaruka kuri channel yacu nk'uko musanzwe muyizi mu mazina ni Family Edouard. Twongeye kugaruka noneho turi babiri, ndagira ngo ni irya mbere, murabibona ko ari irya mbere tugarutse hano. Ubusanzwe twari dusanzwe tuza wenda tuzana n'abandi batumirwa, ariko tubaha ikaze muri uyu mwanya cyangwa se muri iki kiganiro, dore ko turi kumwe n'umuntu mushasha twongeye kuzana hano turi twembi gusa. Rero ndagira ngo wenda mbanze mwegereze hanyuma atwibwire kugira ngo mumenye, n'ubutaha wenda hari igihe bizakunda ko muzaba mumubona wenyine hano, bizaba byiza mumuzi. Tuguha ikaze kuri channel yacu kugira ngo ubashe kutwibwira tumenye uriwe. Urakoze. Ariko ngira ngo barazi bamaze kumenya. Nije ukuzi nije ukuzi Barazi. oya ibwirane nyine nije ndakuzi. Urazi ariko siwe ndi kwibwiraga. Ego okay, bwiraga bari. Amazina nitwa Kampoza Bigazi. Nayo gusa. Nayo. Tarindi. Hari rero iryo ngiryo rya kabiri. Rirahari. Irihe. Waretse kugurisha abantu rirahari. Mukera navuze iryo niryo rikuru, womenya yomenyera muri iryo rya kabiri. Sawa, murakoze cyane. Ndagira ngo murumvishije kuba atari bamuzi, avuze amazina yiwe. Hanyuma nagira ngo kubaze none se hano uri ni? Ndi umutumirwa wantumiye. Watumiwe nande se? Natumiwe nawe. Ese singira izina? Wantumiye nyine. Waje kuyecana se? Naje kuri channel ya famille. Ya famille. Famille yacu. Ariko mu kwivuga kwa wavuze. Ese wavuze ko turi umwe cyangwa se bivuze ukwawe? Wambwiye ngo nivuge. None se wivuga? Iyo umuntu ugayivuga, iyo mbaza nje nari kwivuga nkakubwira wenda ukankoperaho. Yego umuntu ari umutumirwa. Ibyo bamutumiriye wega nanonje ukuvuga ngo ndi umushitsi, kandi gana ari kwivugaga ibyo wambajije. Sibyo se nabajije? Kubera ko utambaje ntese uri single cyangwa married. Oya, sinakubuza ngo single, mbona wambaye ibitenge n'igitambara karusho. Munyamurengekazi. Ngaho ivuge neza bakumenye neza. Umuco wacu wa Kinyamurenge. Umuco wacu wa Kinyamurenge. Yego. Ni kuriya nyine. Oya. Wavuze izina? Uyu twicaranye ni umutware wacu. Turiwe. Uko birumvikanye se? Birumvikanye. Ndabizi aho warukeneye uvuga ko nahunga. Okay, murakoze cyane. Ugize neza kwibwira abantu wenda batakuzi barakumenye. Akarusho wenda nje bamaze kumenya cyane. Sanzwe nkora nje nyine, ariko none akarusho nakuzanye. Abatakuzi bakubone. Bakumenye. Gasi ubwa mbere. Ariko niki rya mbere gasibwo tuzanye nawe twembi. None se ubundi twabanje twarasiganye. Twari benshi gatwara kumwe n'abatumirwa, nari nazanye abatumirwa benshi. Ariko none ikiganiro cyacu twembi babiri. Ndumva byumvikanye aho ngaho. Hanyuma ndakubaza uze kunsubiza. Iyi channel kuko uyibona gute? Iyi channel? Iyi channel no kubagezaho ibintu bitandukanye. Urabizi ko dufite abakunzi bacu bakomeza bakande subscribe. Abantu mudukunda, dukomeje kubona urukundo mukomeje kutwereka muri commentaire. Turabikunda kandi muri comment. Oya na commentaire. Oya ni comment. Abantu basigaye baramenyereye imvugo zino. Ni comment. Uvugana nabwirageje kuvuga ngo mu Gifaransa. Bakizi se? Oya nyine naje kuvuga ngo muri comment section, naga navuga ngo muri commentaire. Kubaza si Gifaransa kuvuze ngo mu Gifaransa. Oya nani hararitse. Okay, sawa, murakoze cyane. Kubwiye abantu. Okay.
mukomeze mutwereke urukundo, bakomeje kutwereka urukundo rwinshi muri comment section, tugiye tubona ibintu byinshi, ariko hari ikintu bibanzeho cyane. none ga dupange uko tuzobikora. kikiye konje ntacu ndabona Benshi baranditse ngo bakeneye love story, none ga niwe uyizi. kukurusha se uzizana kukurusha se ni wowe. bakomeje nje sinabirebye ariko nabyo tuzobigeraho ndetse ibyo bazagenda badusaba byose tuzabigeraho. Nicyo nyine tubakundira, basigaye badusaba ibintu byinshi. Nizere ko basubije. Narabwiye nyine ati tuzabikora. Noneho mu kiganiro gikurikira izuba ari uburambuye tuzakora episode 1 dukore na 2 tusoze kuri episode 3 love story kuko yaje ariko wabahayo mu make twaje kubimara amavuta. wabaraseho gato uracabyibuka? Novyibagirwa je ko ndabyibuka sinavyibagirwa nyine wowe none waturaseho make ko wakanye cyane ayayi Nyamurenge. Noneho ganti twaje kuvuga love story, twaje kubabwira ko iri vuba. Okay, urakoze cyane. Hanyuma nko wari ubivuze ngo bakomeze badushigikire, niki gisabwa kugira ngo yego gukora subscribe. Umuntu bwiraga hari n'abakecuru batazi gukora subscribe. Abakecuru bafite nta mukecuru uzutunga telefone ariko kuba wenda n'amayinite bazayabagurira. Yego. Ariko hari abakecuru nyine uzusanga baturebye bazakubita buti bakatuba. Abakecuru akenshi uzusanga bazi kureba kubera ko bazi gukanda ariko ntibazi gukora subscribe. Hari umuntu numvise utazi kuyivuga noje kumwigana bonseka hano. Kuyivuga ntacyo bimaze. Ariko ari undi muntu nzi aza yicara dukora subscribe. Imwe baza yicara dukora subscribe buri munsi. Uko ayikozeho uko abonye link akayikuraho na link akayisiga. Kandi zambibona ibaze ngo gukora subscribe ni buri munsi. Ariko nawe turamushimiye. Uvuga gute kuri ico kintu? Icyo ni urukundo rwinshi kubera ibaza azi yuko kudukora subscribe buri munsi kandi yaraduhamaga abari kutwongerera. Ariko turamusuhuje cyane, turamusuhuje rwose. azakomeza akadukandira ariko ejo azayikuraho none n'akayisubiza azi ngo bari kutwongerera. Subscribe yagize imbaraga nyinshi. Ariko turamushimiye rwose byimazeyo kuko nibigaragaza ko adushigikira cyane uko bukeye nuko bwije. Hanyuma nagira ngo kubaze ushobora kwibuka igihe YouTube channel yatangiye? YouTube channel yacu ndibaza ko ishobora kuba imaze nk'imyaka 3 nubwo hari igihe nyine tugasa nk'abaryamye ariko ndibaza ko twaje nta kibazo. Abantu batwitegeye twaje twavuye inyuma twari dusa n'abajyanye ariko twabyutse. Wari usinziriye ahubwo? Ari so gusinzira. Wakangutse none? Ariko dushimiye umuntu wadukanguye. Kandi uriya muntu ariko ubutaha tuzamufungira gifuti witegure. Nindi nimba atari ibanga uzi yuko ashobora noneho igitangaje nuko nawe afite channel yiwe kandi hari igihe umuntu azareba ukuntu ari gukomeza gutera imbere kuri channel ye, yareba n'abandi akabona nti barajyana ahitamo kutubwira. Iyo adashaka nti ari kubitubwira agashaka ngo akomeze atere imbere, ariko kubera umutima mwiza wiwe yashatse kukubwira ngo natwe dukomeze dutere imbere kandi aratukangura. Yaraje iwe yatumenyeho amazi, inga yatwororoza yatumenaho amazi turi. Wamuvuga se cyangwa nibanga? Oya tuzamuvuga ubutaha. Ariko nawe arizi nire jambo mubwira. Ijambo namubwira nuko tumukunda kandi ariko cyane ni inshuti yacu cyane. Cyo numva usibye no kumukunda gusa ni inshuti kandi dukunda inshuti cyane.
Okay, nihe nama utanga se hano kuri YouTube channel? inama igenda gute se? Inama nyine ijanye na ndi kubona media ari zarabaye nyinshi. Media ni iyihe nyungu ba muri media? ubwo ugiye kumbaza ibindi bibazo bindi Kandi ibyo nakabaye mbibaza wewe uri kuri media yawe. Ubushize ari umuntu wavuze ngo CEO. wabivuze neza. Yavuze gute? CEOE. Uwo ni si niyo yavuze ngo COE. Aya tuyivuze neza. Oya, ni CEO. We yavuze ngo COO. Turamusuhuje rwose. Ni inshuti zacu dusanzwe dukorana buri munsi uko bukeye uko bwije. Mu biganiro byinshi turabana, turakorana, baradushigikira. Kandi nabo bafite channel yabo. Yitwa gute? Yitwa Apostle Gikwerere Sira. Abari kuri Family Edouard mumanuke muje kuri Apostle Gikwerere Sira. Abafitiye amakuru, inyigisho, ibiganiro. Umuntu ushaka amasomo menshi amanuke yari hepfo akande gusa subscribe. Kandi ni rimwe si kabiri. Ni rimwe si kabiri. Ntimube ngo umuntu tubabwiye nubwo adukunda urumva iwe ndagira ngo azagira ngo buri munsi uko kanze biriyongera. Ariko yarabitubwiye gusa turaseka. None namwe bari hano mumanuke kandi n'abari kuri ba Apostle nabo baze manuke hepfo bakande kuri Family Edouard. Dukomeze dushikirane muri ubwo buryo. Turabakunda uko bukeye nuko bwije. Duhora tubazanira ibintu bishasha. Kandi none mwumvishe promise babahaye. Ariko nizere ko uzobisohoza. Uzobisohoza se tutari kumwe? Nubundi ga. Love story ni yaje na. Sawa. Ngagira icyo ubwira abafana bacu cyangwa inshuti zacu. Abafana bacu nuko tubakunda. Igikuru nuko tumwe mudukunda. Turabizirikana. Turi kubona urukundo mutwereka umunsi kundi. Hari abantu barushaho twandikira kuri WhatsApp bagatanga inama muri WhatsApp. Ndetse ntibanage no muri comment section ngo baje kwandika. Ariko baratubwiye baradukunda, commentaires ziri kwiyongera umunsi kundi. Turi kubibona cyane. Icyo gusa tubabwete icyo icyo mutekereje muzamucandika. Mutubwire nti mudukosore muduhereze umurongo mwiza. Turabizirikana cyane. Nawe giraga icyo babwira. Urakoze cyane. Ndagira ngo ni bisanzwe ni kayo ndamukanyo yacu ya hano kuri YouTube channel yacu. Kuko bisanzwe dusanzwe tubabwira ngo mukore subscribe, like, share, comment. Dusoza tugana ku musozo wacu. Reka tubashimire kuko bisanzwe ni Family Edouard. Turasaba abantu kudushikira ibitagenda mudukosore muri komenti. Turemerewe kugira ngo tugire icyo dukosora bivuye ku nama zanyu. Turazemera kandi turazishikira kandi turabakunda. Murakoze cyane. God bless you so much.